Clear to le ngai thatu te inrin ni chibai le vek pule nizan lama Italian Serie A lama champion thar kan muta chumi chungchang te chu tun tuma chon kan ron lu tanga tin car top in khel tur fixer te ba ka football thuleng te po thira ngai thla kho na in nei le donang o soita ngin nizan lama Italian Serie A lama champion thar kan muwa Napoli lam chon point thum hlutak lo chokin champion no moi an choi in khel munum tak mai hen ni zana in khela Napoli lam hen an king pui kak leri chu sini fa in an neya champion no moi lutak an choi zuita an ne in khel munum tak mai hen Napoli hen goal shot tum som pariat an neya kak leri lam hen goal shot tum li nei thungin chak phu jok an chak ti taila kan soi fu ber om me he in khel munum tak mai hian atira train Napoli lam hen point thum lo chu an mamoti an in ria a hun tha po anin siam na sa hle minute nga na lek a train raspadori chon hun tha anei nga la ma se a hun tha nei amang tangkai zo lo anne minute som na ka clearly lamin an hun tha nei an ron mang tangkai zo big lova minute som palina le minute som ni pangana Napoli team hian hun tha an nei ya ma sen hun tha nei an mang tangkai zo talo anne first half a goal alu don lo niin alang manna ma se hun top ma shet minute somni patni na Politano siam sak a train in la kalmeka chetra mai Scott McTominay chuan Napoli tan ma an hruaina goal aron khunga Napoli tran tu tele players te an lom hle first half a goal dang alu bel zui talova second half an tran deuh chautin minute somnga pakhat na Ramani siam sak a train Romelu Lukaku chuan an goal ni na aron khong leya Napoli tana goal ni lut te hi United ina an du lo nu te ve ve kha an ni sui an ne Napoli lam hian an nor zui zela minute samruk pathom na Lukaku chon hun tha an nei leya ma se ani po hian a hun tha nei amang tangkai talo an ne hemi nuwa ero goal dang alu bel zui talova Napoli lam hian goal ni faya ne na changin point hum an lo chuak an ne in khel danga Inter Milan chu komolaka signifain an chaka Inter Milan tan dervile Korea ten goal an khunga amai ro chu champion tora an momo ber Napoli an tlom ta si lova Napoli lam hian point hum an lo chu si awangin Napoli hi point somriat paninen achung bera omchungin season top an khara champion no moi hlutak an choi zuita an ne Inter Milan lam ero paninen ni chungin season top an khar thung han soibel chauta zoi ila Napoli lam hian season kalmek an mang tha khop maya kan soita khan Antonio Conte noya an che thatle ti hian Italian Serie A no moi an choita ka chuan Serie A bi ka hen trumli an champion na anita an champion masak ber hi kum sang khat zakwa somriat paruk street sari season na ania sang khat zakwa somriat pakwa somkwa season na champion lehin sang ni somni pathum season na khan an champion leya season niamta Inter Milan an champion thunga kumina Napoli lam hi content noya ron thau chokin champion no moi hlutak an choi zui le ta anne champion phu an champion te po ati thei omme chuti rolin an champion na konga Antonio Conte hi atho hlok emema Italian coach Antonio Conte hian Napoli team hi season tier lama khan ain goal trana ache that pui hle Italian Serie A season manzo ta ka han soitak angin Napoli team hi game somthum pariata tum somni pali achak puya trumli chau awan doi zoka atran pui anne Inter Milan nen anin khel trumpo an munam je kan thretlangin arin oma hemi an champion theina konga hian Italian coach Antonio Conte hian atho hlok hle anne chu mai pelama an players te zinga Scott McTominay ache thafal nat maya season manzo ta ka Scott McTominay hian game somthum pali Italian Serie A khela goal som pani khungin midang goal khung tur siam sak trumli anei boka hei mai pelama ache that emawang hian Italian Serie A top kharnia hian most valuable player season tuana che thabera thlan ani zuita anne Manchester United dulava an nol nu kha ania a season khatna Napolitan goal som pani khungin player thabera thlan ania chu mai pelama Napoli hi champion no moi a choi pui zui ngalta anne pui hem tak anne
Hei mai ba ka hianin record thar dang te po au ma Scott McTominay mai ba ka Billy Gilmore te hi Scottish player te an ni ya Scottish player zinga kumza somni nuwa Italian Serie A champion no moi choile ma saber te po an ni sui bok record thar om nual tinani chu Italian Serie A lam chu kal santa ila Nizana La Liga in khelom chuna lut vele taila thaume Nizana in khelom chuna Real Betis le Valencia te in machona chakjok anom lova team pahni te goal khat veve in pe in ne tokin season top an khar he in khela hen Napoli hen goal shot tum som pali an neya Valencia hen goal shot tum ko an nei ve bok he in khela hen minute som li naleka Real Betis team tan Anthony chon goal moi tak khungin a team hi ma aron shoi puya season kalmeka Anthony hi Real Betis tan hian a che thatle he min nu hen goal dang alubel zui mai lava Betis lam hi Anthony goal khung mang hian an chak ngei do ni te poin alang man ma se second half minute samsari pangana Rafamir chon Valencia tana an se phor sud na goal aron khung ve leya goal dang lubel zui talavin team pahni te goal khat ve in pe hian an trin zui ta anne tihian table thar bara Anthony khelmek na Real Betis lam hi khel somthum pariata point somruk nen parukna ni chungin season top an khar felta Valencia lampo khel somthum pariata point somli paruk nen som pahni na ni chungin season top an khar don ti achiang ve bok inkhel result lam kal santa ila inkhel tour fixer lama lut vele donang o karto pa hian inkhel munom tak clear tour aum nol dhona Premier League lama hian han clear chho pot ta ila table lama kan lut le donia English Premier League kan karto pa Pathiani Zandari lechan ve inkhel ho hi aum vek dona Dari lechan ve hen Bournemouth le Leicester City te anin machon dona Fulham le UEFA Champions League khel tuma than lamek Manchester City te chu in machon don bukin Wolverhampton le Brentford te anin machon don buka UEFA Champions League khel phak tum team pahni Nottingham Forest le Chelsea te anin machon don bok he inkhel hi team pahni te tan apoimo hle ang Anni ba ka hen table mong lama o Manchester United chon Aston Villa chu an lo mi khwal don na Villa lam hi UEFA Champions League khel phak tum team an la ni ya in khel a hmunom hle in arinom heng ho ba ka Southampton le Arsenal team te anin machon don na Arsenal team tan he game hi chu omzene lo te po ati thei to anga Southampton lampo tla chiang to an ni ve bok Dariat le chan ve UEFA Champions League khel ngei tum Newcastle United le Everton te anin machon don boka Liverpool champion to team chong Crystal Palace lo mi khwal don bokin Ipswich Town le West Ham United te anin machon don boka Europa League champion lim Tottenham Hotspur chuan Brighton an lo mi khwal bokang Kartop in khel tur hi aborok atang hle dona table lam hi han enta ila Liverpool hi achung bera omin pahni na Arsenal team anom ve mek boka Arsenal team hi chu an hnuaya te hian an run le pel phak arinom to lova City lam hian la run le pel theima se goal difference ain thlau ang reng towa an run le pel chu arinom to lo hle abak chen pathumna palina pangana le parukna mai ba ka pasarina mek te hi UEFA Champions League khel thei turin din mun thataka an la veka City lam hian atopa kantarlan ta kang khan Fulham an mi khwal don na Newcastle United lam hian Everton lo mi khwal don bokin Chelsea le Nottingham Forest te anin machon don na Aston Villa le United te anin machon don bok ani kha Newcastle United le City lam te hi chu an king puite laka an chak ve ni chuan din mun thataka an ding don na City lam phei chu point khat lo chu atok to anne Newcastle United lamero an tlom chuan an hnuaya Chelsea ti lo Aston Villa le Nottingham Forest te an ron chak ve chuan UEFA Champions League khel tura tang no chu an la ni theya point hum an lo hlo chu apoimo hle don anne Chelsea le Nottingham Forest te in khel tur hi apoimo zual hle don na Chelsea lam hi an chak lo chuan Villa in United an lo hne chuan an chuak ve keu theya Nottingham Forest lam point base an la neya Chelsea an hne chuan Chelsea hi an le pel anga Villa le Newcastle United ta hin chak lo jok an lo chuan UEFA Champions League khel thei turin an chho ve keu thei don bok chung te chu ania game boruak atang hle don tinani chu abak chin hi chu
Tatur achiang towa champion achiang to boka UEFA Champions League chau hi ngai nom tur ani to ani La Liga lam lut vele ta ila La Liga lam hengkar top zanin dar sari le minute somni panga Real Madrid le Real Sociedad te anin matson don na pathiani tlai lam dar nga le achan ve Girona le Atletico Madrid te in matsonin pathiani zan lai pel dar som patni le chan ve a Athletic Club le champion team Barca te anin matsonang Italian Serie A lama zanin zanlai pel dar som patni le minute som panga AC Milan le Monza te anin matson don na pathiani zanlai pel dar som patni le minute som panga Venezia le Juventus te in matsonin Torino le Roma te anin matson don boka Udinese le Fiorentina te in matsonin Atalanta le Parma te anin matson bokang Inke result lamkal santa ila football thulenga lut vele zoi donang o Tuntum chu United forward Alejandro Garnacho tanghian bultran don ta ila Alejandro Garnacho hi adin mun anging chau angreng khop maya nizan lama ESPN lamin atarlan dana Alejandro Garnacho hian Manchester United hi chuasan atum ngei niin antar langa a agent te chon club dang andor chho mek niin ESPN lam hian antar lang ESPN lam hi anrin tlak ve angreng khop maya chuwang chon Alejandro Garnacho po hi achua thut mai rin na alian ta hle Tundin muna Garnacho hi Napoli nen thuk takin seizom an ni mek bok Arsenal lam point striker thar senglu antum te chu antli film chho zela nisa lama khan Gunners lam hian senglu antum zinga Sporting Lisbon striker Victor Gyökeres le RB Leipzig striker Benjamin Sesko te chon anin thurbing chho don niin alanga player patni te tanghian atoi ma zok hi senglu antum don na Tundin muna tu zonge senglu antum ti hi thutluk na anla siam theilawa tu na tangare lo te a atoi ma zok hi chu senglu tuma tran anlak tur thu an soi Arsenal hian striker thar senglu antum thu an lo soi chiang to wa Gyökeres emo Sesko hi season thar lama kan mu arinom ta Arsenal team en kolmek tu Mikel Arteta po press conference an nei na Tottenham Hotspur in trophy an choi chungchanga an zona chu achanga Mikel Arteta chon club dang nena in khai khin hi kadu velem lova chu ka ti tur ani lo pialama kadu ber chu ka team te hlotlin na chanpui ania ka team te hi kangai pui mo bera club dang wa soile hanti vel hi ka tumpo ani lo bok kan che chelem lova season man meka UEFA Champions League ka semi final kanin hlang ka ya Premier League ka panina kan ni thei bok trophy kan choi lo ero apoya season thardo omtura theina zongjong sengin trophy chu choi kan tumto nge yang tundin muna in zona chan na chu club dang he chu ka boy pui velem love tin Arteta chuan asoi Napoli forward Chethazet mai karas kheli point huthar arun neya season kalme ka player ama chonjinga harsa ati ber chu arun soi Georgian forward karas kheli chan season kalme ka team thatak tak mai kan machona chungzinga chun Liverpool kan machon truma Trent Alexander-Arnold machon kha har saber kati chu ani hian ball athiam ma chu mai pelama min dan kha athiam bok chu wang chun ani kha football player ka machon zinga komin season a chun a har saberin ka hriatin karas kheli chuan asoi Liverpool forward Mohamed Salah po nimin lama lotarlan ani to thonangin kalada silova inda vele donang o Liverpool forward Mohamed Salah hi Footballer Writers Association lamchon season man meka manzo te poti theitong chu Premier League player thabera anthanga Mohamed Salah hi vote la zongjong 90% chu a moveka Mohamed Salah hian ne takin le phu takin he choi moina hi adong zuita ani ti hian Mohamed Salah hian hetiang ani ta ga chon Liverpool forward Mohamed Salah hi FWS season Premier League of the Year tumthum than anita kum sang ni sompariat sang ni somni patni le sang ni somni panga te he choi moina hi adong ta tumthum dong thei patni na ani zuita ani he choi moina Thierry Henry khan alo dong to wa hemi nuwa tumthum dong le thei masaber cho Mohamed Salah hi anita ani Barcelona lam point an forward Lamine Yamal chu contract har an zepui tur thu an soi chiang ta ni in alanga a hlo tur po apui hem hle kumsom pasari leka upa Lamine Yamal hi Barcelona lam heng contract har an zepui chuan kum khata euro makta doi ko vel a hlo do ni in antar langa
chu mai pialama a contract a hian a hlo hi a le thokin apung theidon ni in antar lang bok kumno pangte ni chungin hlo thanem tak anei chho thuai don a ang hle season kalmek a top rola Real Madrid a cho san tur thu puang tarup mai Luka Modric point ni jang khan thu thar aneya football khel cholsan alatum lo awangin Inter Miami lamchon senglu antum thu ni jang khan tarlan aneya David Beckham chan inbiak na pokal pui atum tran thu asoi ni in antar lang bok Luka Modric sian Inter Miami hi apan mai arin oma Lionel Messi tenen an khel ho arinom chho tran ta hle Chelsea lam point thu thar aneya Nizan lama khan Brighton lamina achua an phal thu an lo puan to Joe Pedro chu senglu an tum thu an ron tar lang vele ta Pedro senglu tur hian amana po Euro makta doi samruk the chu an tum thu an soi bok Joe Pedro hian season kalmek a top rolin a khel mek na Brighton team hi acho san tur thu alo soi to wa Brighton lam point atu na hi an za sak tur thu an soi to bok season tharlama chan Joe Pedro hian club dang azom arin oma Chelsea mai pialama Liverpool le Arsenal te point senglu tumin an hel ve mek ani football pandit na thok mek roi ki na thu soi hi kan pom zong ani hlomem le United team Europa League final avan doi zoka an tran chan nia a hriat aron soi roi kin chon United team kha han enta ula team anga han thlir chon Tottenham Hotspur ai khanin abo ruak chu an nei lian na club lian le ro pui zok chu an ninge ye field chunga in khelte han en ta thung ila an in thlau hle Tottenham Hotspur lampo season kalmeka an che thatok lova chuti chungchon United player te khan an quality a thazok anne United team lam kha han en vele ta ila quality thatak nei ang kha tu ma anom lova tun ma team in nga na tla quality nei thafal nal kan tiang chi kha anom lo anne tun din muna an squad hi han en ta ula championship vela po khel se champion lo turang quality nei antam hleya chuwang chuanin United team kha avan doi zoka antang po hathil om tak anne champion tumin thei top an chu alem lawa phu po an phu lo zok atum na tak tak nei zok an champion na quality nei thazok an champion ne tin roi kin chuan asoi Daily Express lamin atarlan danin Europa League champion hlim Tottenham Hotspur lam chon champion no moi choi pui tu poste koklu chu roi zui antum lo thu an soi ta ni in alanga season kalmek atop rolin an team acho san tur thu an soi chiang ta ni in alang bok hetiang ani ta ga jan season kalmek Premier League ka che that pui lo tu poste koklu hian Tottenham Hotspur hi trophy choi pui chungin acho san don na coach star po an senglu thuai arinom ni in alang bok tundin muna Tottenham Hotspur lam hian an coach star ni turatan Brighton team en kolmek to Thomas Frank chu biak antum ni hin alang to bok Manchester United forward Rasmus Højlund point thu thar aneya course sport lamin atarlan dana hoi hoya hian United team hi chosan apoi ti lo ni in alanga amadu tu Juventus supan a hre lo ni in alang bok chu mai pelama United hian UEFA Champions League an khel phak don lova hemi wang hen Højlund hian United team hi chosan adu ni in alang bok season tharlama chan hoi hoya hian club thar azom arin oma Atalanta tanga an senglu hi Juventus lama akal arinom United hian amana Euro makta doi somnga panga vel an phut ni in alang thung Pep Guardiola point thu top aron siam ne tarup maya nizan lama khan press conference an nei na FIFA Club World Cup khel tura AC Milan atanga lolet mai tur kal worker chu squad ta atel donem tin zo na zo ania Pep Guardiola chon olsam takin ai tin asoi Pep Guardiola hian English defender Kyle Walker hi angai nalutuk to lo ni in alanga anget tepo achu tir ngei arinom tundin muna AC Milan hian Walker hi angeta senglo antum lo thu an lo soi towa club dang azon ngei angai arinom Ipswich Town forward Liam Delap point ni jang khan thu thar aneya club thar azom donti achiang ta Ipswich Town manager McKenna chon Liam Delap hi chu an phal sak tur thu aron soi ta he thu hi preferably zero mano chon atar lang ani Liam Delap hian du tu anei sho ang reng khop maya tondin muna Chelsea le Manchester United ten senglo tumin an helmek anne a khelmek na an coach McKenna a chu an phal sak tur thu a soi ta ka chuan Liam Delap hian club dang azom ngei don ti achiang ta ani
Saudi Pro League lampan mai turanga tun hnaya an soi mek Darwin Nunes point ni zang khan thuthar aron nei vele ta nu hianin English Premier League Club United team chu azom thut mai thainiin alang ta nu hi tun din hmuna Liverpool lampo hian club dang azom an phalsak thu an lo sei towa tun matanga alo ngai nat to thin United team hian tun hnaya striker thar sengnu an tum thu te po an lo sei towa Liverpool hian nu hi United team lama hian kaltir an phal ani chon anin dor thei mai arinom nin gol lam chon atar lang he thu hi da san lam point an tar lang towa United le Darwin te inkar Henry red chu om chho tran ta a ang hle Liverpool team ta na lo in lan to thin pangal ve tak mai Jamie Carragher point Ruben Amorim chungchanga angai dan aron soya chia ative hle ni tur anne Jamie Carragher chon be sei na sang tak nen United team in Amorim hi an seng lut ta Liverpool team in athatok lo zia hren an lo seng lut du tolwa United team hi a azoka an tanga an seng lut ta ara chu an mutamai anne thil hi an zir chiang tok lo nin ka ria a Amorim le United team tun ma tanga an lo khel dan te ain mil tok lo anne coach tha tia an soya piang le player tha tia an soya piang te chui chiang lem lawa an lut ngot zel hi apoi hleya tun din hmuna po United team hi an che che ma football an club chan china an che che dan te han enta ila tun din hmuna chon an mani tran lo tu tan po an khongai thlak to anne season thara European competition an khel phak don lawa chu mai pelama Premier League ka relegation hnaya anom thei bok anni chu thil ro puil tak ani lem lawa United lam hian in siam that an du ni chang coach atanga an bul tran angai don ti hin asoi Arsenal team forward Leandro Trossard point thar aron nei vele ta Saudi Pro League tenen soizom lo vioma se Arsenal lam hian in dor tu an nei zong te chu an hnol thu puan ania Trossard thi Arsenal lamin shal an tu manga an soithin hi thudik lo a ang ta hle season tharnama Leandro Trossard thi Arsenal kan mu chun zom arinom ta Real Madrid lam point an tlarlai lam thuam chak an tumna konga Paris Saint-Germain atangin Vitinha chu senglu an tum thu tarlan ania Luka Modric a chuadona wangin a hmun ruak lo khat tu tura Vitinha hi senglu an tum don ta ani Vitinha thaji chu kan hretlangin arin oma Wolverhampton tan te po alo khel ve zoi towa khatai ro chon player tha te soitur ani lem lo Paris Saint-Germain azom hnuai ro achero pui khop maya season kalme ka UEFA Champions League final an lu na konga po a tho hlok hle ani kha hemi wang Real Madrid in an mutai ta niin alanga an senglu thei mai rin na alien ta hle Jonathan ta point thar aron nei vele ta club lian tang tenen soizom lo vioma se ni san lama khan Bayern Munich azom tur thu pur Fabrizio Romano chon atar langa tu na tanga rei lo te a Bayern hian an senglu tur thu an soi chiang ta Jonathan ta hi Barcelona le English Premier League club lian tak tenen po soizom an lo ni towa amai ro chu atopa chuan Bundesliga lama acham chun som don na club ero athak don na champion team Bayern Munich lama kan mudon ta ani Liverpool lam point thulomam tak mai hria tur an nei ta Fabrizio Romano atarlan dana nizan lama khan Florian Wirtz English Premier League pantura thutluk na asiam tak thu atar langa Bayern Munich tenen soizom lo vioma se Leverkusen team player poimo hi Premier League lama kan mudon ta a ang hle Florian Wirtz cardium ta maya khan nisom chung vela athutluk na asiam tur thu alo sei towa athutluk na chu Premier League pan ani zuita ani hetiang ani ta ka chon Liverpool team nen soizom anlo ni to na hi adik don a anga Pro Fabrizio Romano atarlan dana po Liverpool team zom turin thutuk na asiam hetta ani chuti rolin Leverkusen lam hian amana Euro mak ta doi za somnga vel an phut ni in alanga Liverpool hian hetiang za thi an the chu ngam hun huna ani hi an senglu theidon ta ani Liverpool tan thulomam tak ani nge yang le Spanish news ten an tarlan danin ni zan lama po khan Chelsea lam chan an player poimo an captain ni bok Enzo Fernandez su an chan thut mai theini in alang ta Renzo lamin an tarlan dan hian Enzo Fernandez le Real Madrid te hian mimal inrem na athupungin an nei to thu aron tar lang tlat maya hemi chungchang hin news rin tla tak dang te point an tar lang to bok Real Madrid hian Enzo Fernandez si an lo hel reng ti achianga
an seng lu thei angem ti ero zo na lian tak an ni Chelsea lam hian an captain hi tun hnai lo ka khan an chuatir lo thur thu te po an lo sei towa ma se mimal in rem na an lo nei to chun engpo thleng thei ani ya transfer kongka ain hon huna aborok angai nom viavin arinom ole hadichin hatun tumatan ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe lo mahan tan min han la pui le ta ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel donia